Ngibingelele ngiphinde ngamukela abaqala ukuba kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela usubscribe button. Hey konakele kwezohlukanisa unyaka kwi-top 10 yoKhozi FM. Sebevele bayidedela i-top 10 yakuleli sonto ukuthi uba awusahamba phambili kweyivotelwa kakhulu zizwele. Kanjani imlaleli i-leaderboard yethu sumsakazo uKhozi baba umthabela but muzi mthabela sitshela ukuthi ubani oqala esikhuphuka naye namhlanje lapha nakungoma F number 10 sihamba no Melo and Sleazy Java the DJ Tito M featuring Team Express ingoma ethi imnandi leyo yona ke leyo ebambu number 10 ngaphandle nje ukuthi ngimoshe isikhathi angiyeke kwingoma elele lapha ke ku number 9 leyo ingoma H Hurricane Master KG no DJ Latimi ngengoma emnandi kakhulu ethi dubula yebo number 8 ingoma G andile kamajolo besina izolo ethi konke and lapha ku number 7 is not DJ Kotin featuring Big Naz Umshayi and Mr Taylor ingoma ethi hello number 6 kuleleke ingoma J okay sasha kamnandi ethi ufunani all right number 5 yes. number 5 Umluves Uslu yeah ukeke yeah maketha ingoma D lapha number 4 ngoma I uDumim Kokstad ithi angimbonanga number 3 yabona ku number 3 ubandwe lapha ke ingoma I Dumim Kokstad number 3 mina yeah number 3 sizolile Dumim Kokstad udlala Thukzin mina sengi number 3 ingoma C dlala Thukzin noZaba no Sykes bethi ke iplani number 2 ingoma B Mthandeni SK featuring Lwandle Mkhulu number 1 uKhuzani featuring Luve umjolo lo I don't give vote ile ikhulumela nawe noma ukuthi ufuna ukujika izinto noma ufuna akhambe mhlawumbe ngendlela yakho isikhathi sakho sokuthi ke vele uvote ke manje ke vele uhlala phone yakho ke njengamanje ama voting lines avuliwe uvele nje uthi ingoma bani lelo hlamvu la leyo ngoma oyikhethayo uthi leyo ngoma leyo mfowethu uthumele 33665 izinto zizohamba ngendlela leyo futhi thina sizwa ngawo yebo but siyakhala athi hawu bamrobile kodwa akavotanga vota faki ethame siqhubeke sivote siweleni bakithi kamnandi siye ku2020 ay ivale phansi oqhethela abantu